Everyone, kia ora tātou. Really good to have you all here again today. Kia ora, G, kia ora, taiko, kia ora koutou. Okay, just a real quick kōrero. Yes, the learning is really important. Yes, the kahoots points are really important too. Okay, here's a little bit of whakapapa. Let's talk a little bit of whakapapa here. Let's go back to, I'll just roll it through and then I'll just get your ears to prick up, eh? Okay, we'll start with ka hoki atu kia tāwhaki. Nā tāwhaki ko wahi e roa, nā wahi e roa ko rāta, nā rāta. Ko tū whakararo, nā tū whakararo, ko whakatau pōtiki, nā whakatau pōtiki, ko rongo mai, ko māhuhu ki tarangi ti hei mauri ora. Nā rongo mai ko māwete, nā māwete ko tiki wharawhara, nā tiki wharawhara, ka puta ko te rerewa, nā te rerewa, ka puta ko manu. Nā manu ka puta ko pepetaha, nā pepetaha ko rua wheke, nā rua wheke ko kahurau, ka moia kahurau ia tūtaki, ka puta ko wai heke ao. Ka moi a wai heke ao ia hau moi wārangi. Ka puta ko mākawe, ka puta ko pāwhero, nā pāwhero ko hukatere. Nā hukatere ko tuperiri, ka moia tuperiri i ana wahine, e rua. Ko hine te wairoa, rāua ko kuraroa. It's a little bit of whakapapa. Okay. Tuperiri has two wives, hine te wairoa and kuraroa, as we've already talked about. They have 4 children between the 3 of them. The first one is Tuperiri and hine te wairoa, they have whakariki. And then Tuperiri and kuraroa, they have Toi Ahurei, pai whenua, and tarahawaiki. Those 4 children now have 8 children. And so we start with whakariki's 2. He has whatarangi. Oh, how dare you, you own tupuna. Give yourself an uppercut. Whatarangi and uruamo. Ka pai. We now go to pai whenua, who has paki o rehua. Toi Ahurei has awarua. Ka pai. Then we now go to tarahawaiki. He has 4 children. Apihai and Atareta, he has with Mokorua, and with his second wife, Te Tahuri, they have Te Tinana and Tokotoko. So there's 8 of them on that generation, and it's wonderful because every whānau from Orake whakapapas to those 8 children, the mokopuna of Tuperiri. Right. I want to take it back to Apihai very quickly. I'm getting a kick under the table. No, and it's 1840. The date is September 18. 1840, September 18, which is last week. And at around about 12:30, there's a gathering on top of Pukerangi, otherwise known as Britomart or Point Britomart. And so there's a gathering around about 12:30. All these people, Māori mai, Pākehā mai, they're all up there. And around about 12:30, 1:45, flag goes up. There are 3 cheers and a 21-gun salute to mark the tuku whenua from Apihai over to Governor Hobson, and to his government and officials. Okay, that was about a binding and respectful relationship going forward. It was about ensuring that there would be ongoing obligations and responsibilities between Ngāti Whātua, the people and the hapu that Apihai represented, and the people that Hobson represented. Ka pai. I just want to check and make sure that I've covered off everything. Yeah, I think I covered off everything. Here's one more thing to leave you with. The tuku whenua
is one of the 4 key popo that give Ngāti Whātua Ōrākei, mana whenua, tangata whenua, and elevated status here in Tāmaki. And they are take tupuna, your ancient whakapapa, through your tainui and te arawa and ngāoho whakapapa. Your take raupatu, these are the rights and privileges afforded the conquerors of Tāmaki and the 1740 conquest. Tuku whenua, what I've just been talking about, the understanding that Apihai Te Kawo was the paramount chief in Tāmaki, and only he had the right, with the support of his people, but he had the right to make the final decision to tuku whenua, to allocate land. Ka pai? And the final one of the 4, ahi kāroa, enduring fires which are continuing to burn today through our occupation. Ka pai? So that's about it. Oh yeah, that tuku whenua, I've got to keep repeating it. It was never a sale of land. The tuku whenua was an allocation and gift. There you have it. Have a wonderful afternoon. I'm going to hand you back over to Huia. And when you're ready, so take it right back. Kia ora whānau. Auntie, are you on Zoom, I think? Right. Auntie Rainmarie. Auntie Mem, guess what? Auntie Donna's coming to Kori Nana. That's awesome. They got some real easy ones for all of us with my happy hope tea. That's good. Come on, Tuesdays, Thursdays. If you're not busy at 7 o'clock in the morning. No. Goodbye. Alrighty. Whānau. Rehi tamai. We got a good one for today. It's Friday today. Cool. Hara moho tēnei ki mu. Chinkas. Right. Goodbye. Yeah. Alright, we got kai tangata. Ko rehi tamai. Ka tatari mo te aihua toru te kai hekona. I'll wait for another maybe 30 seconds and let the last couple of people register. And that's us, e whama. This is Huia's second kahoot for today. I got another 2 more to go before 7 o'clock tonight. Loving it all. Let's go, whānau. All right. Was that 30 seconds? I think so. Yeah. I think so. We got Is 12. that everyone? It's pretty good. Is Eh? that everyone? I don't know. Stay Halloween. Aiwahoki. Tēnā koe Aiwahoki. There's always some funny names on here. Right. Let's go, whānau. Ka pai, kua hutu ki te mahi. Oh, this says duplicate of kahuti tuatori. Ka hutu, patai tuatahi, he mea pono, he mea te karanei. The Crown agreed to a mutually beneficial relationship with Apihai and his people. You know, whānau, I had this problem this morning when I was reading out questions in English. Suddenly, Huia's English is like koretake. But he kōrero pono tēnei. He doesn't remember himself saying that. That's right. It is definitely a false statement. I don't think there was any intention at that moment in time to have a mutually beneficial relationship from his point of view. Kia ora. Alrighty, ko ai kei te podium, ko peeps. Ko peeps, sure. Ko smiley faces, e hara ko tipiriri tēnā. Bless, oh, it is you, but kei te he. Right, bless, tuatoru, tau tuawha, kore maka, mo te aha, kare au mohio, and pū, ha. Hope there's some of that kei whai mai ai tēnei wa. Patai tuarua mo te rangi nei, e hea nei ngā eka I tuku ai. How many acres were gifted? Oh, terrible English. Were gifted. Whānau, was it 2,000 acres? Was it 1,000 acres? Was it 4,000 acres? Ka whānau, it was 3,000 acres. Kei te tika. All right, only 3 more of us need to lead that one, but we're doing good, whānau. Righty ho. Ki te board, bless tuatahi. Haka, tuarua, peeps, tuatoru, shush son. 74, tēnā koe Bobby Hook, and Aiwahoki, tua rima.
my son's really getting, interrupting my flow. Pātai tuatoru mo tēnei rā. I te ata o te kaimāwaru o Mahuru, 1840, I hui te karauna kihia. On the morning of 18 September 1840, Crown representatives gathered where? Was it at Point Britomart? Was it at Maunga Whau? I reira mao ko Joe, I te Ahurei. Me and Joe were at Maunga Whau on Saturday. Was it on Maunga Kieke or was it on Pukerangi? Honestly, my two guys next to me, they're really distracting me. Point Britomart, Pukerangi, kei te tika e ngā whakautu e rua. Known as either Point Britomart or Pukerangi. Ngā mihi nui. Ki te podium, 74. Woo, Bobby, kei runga. Haka tuarua, kei John, ko koe tēnā. Smiley faces, I think, is tūpiriri. Pūha, I'm still trying to guess who might that be. And Joe, tuarima, kia kaha. Alrighty, pātai tua whā, mo tēnei rangi. I taua huira, nā te krauna I hiki haki me te aha. So at that gathering, the Crown representatives, they raised the flag down there at Pukerangi. And what else happened that morning immediately after? Was it this one? Red, Crown announced their gratitude for the gift. Blue, gave 21 guns salute. Yellow, Crown declared they are ecstatic to work together with Apihai and his people. Or hakariki, they gave 3 cheers. 2 correct answers there, Whamā. They gave 3 cheers and gave a 21 gun salute. Ngā mihi nui. Awesome, ki te podium. Oh, kaha neke neke tēnei podium. 74, smiley face, he's flaming. Manawa, manawa. Haka, puha. Manawa, ko manawa tēnā. Oh, tēnā ku vai. Kia ora Melanie. Alrighty. Pātai tuarima mo tēnei rangi. When Apihai was asked by Judge Fenton, who sold the land? He replied, we didn't sell the land. We didn't sell the land. We gifted it. I think I've watched that probably in the last 6 months, at least 15 times, the various video clips that are available on our Whaimaya page that we're taking of Margaret. Is it Margaret there? Margaret, just stunning, stunning. And it was, oh, shivers, she's answered. Right, that is definitely true. Ngā mihi nui. Right, stop talking here. Oh, I missed the podium, but I saw Bobby was at the top, his smiley face was tuarua. Alrighty, we're halfway there, whānau. Pātai tua ono mo tēnei wā. Haha e tahi kupu mo planet. I ako Joe hoki I te tahi kupu hau I te rangi. Paraneti. Paraneti, he reckons, he kupu anō. Whetu ao, whetu marama, aorangi, whitireia. There's more than one correct answer to this whānau. There might be one, oh, there might be 2, there might be 3, there may be 4. That's whiri. Kia ora, te nuinga I tika whetu ao, a star that is a world, a cloud up in the sky, really big. Whetu marama, on that lights up. Aorangi, planet. Anei ngā kupu, I tahi kupu, mo te kupu, planet. Ngā mihi nui. Oh, kua heke iho 74. My son sitting next to me going, yes, yes. 74, tua rua puha, tua toru, blessed, tua wha, and aua hoki, tua rima. Right, pātai tua whitu mo tēnei wā, ko wai a rehua, I te reo Pākehā. Who is rehua in Pākehā terms? Ha tēnā waita, wairoti, wairota. Da-da-da-da-da. Ko te ku, oh. Ko te re mo no mo huku ki te rangi. Ko Pare aro I te po, ko tama I te awate. Oh, that was the wrong one. But I was getting there closer anyway. Ko te whakautu tikana, ko Antares, and hui he Māori, I may have got that pronunciation a little bit wrong. Ngā mihi nui, te nuinga I tika. Oh, double click, sorry. We'll get back after this round. I moi, a manu manu I awai. Who did manu manu marry? That's a better word for it. Yeah. Was it manu manu me waihekea? Manu manu me maiaroa? Manu manu me kui? Manu manu and kuraroa? Now, whānau, it's not kui, it's kui. Right, and ko te whakautu I tika nei, and te nuinga I tika ko maiaroa. Ngā mihi nui. Alrighty. Ha, kei te podium. Okay, awa hoki ko hapiki ake, haka, kei reira. Alrighty, pātai tua, iwa mo tēnei wā, I moe, a hau moe wārangi I awa. Joe reckons it's kui. He's telling stupidity. It's kui. Ko wai he ke ao me hau moe warangi, ko mai arwa, kaore
ko mai aroa. Tika ana te nui ngā mihi nui, ko waihekea. Waiheke awe. This is why we learn all these songs about our tipuna, e whama, tupuna. Sorry, you're in Ngāti Whātua. Right. Ka rehe neke hanga ki te podium, ko ke whakama, pātai te kai, multi-select, more than one answer, I moe, a tupiriri I a wai. Who did tupiriri marry? Did he marry hine te wairoa? I think I said waiora the other day. Taku here. Whaitiri? Probably not. Just saying. Did you hear me? Hine piripiri? Kuraroa rānei. E rua, e toru ana wahine, e whāpau ana wahine. E rua ana wahine, ko hine te wairoa, me kuraroa. No, I didn't get the number. Tupiriri, tamaiti. Yeah, tupiriri, tupuna. Right. No, I He neke hanga shushan. Smiley face came on 74 tuarua, over hoki tua toru, haka, tuapa, and Joe. Ko hoki mai ki te podium. All right, two pātai, e toi ana e hoa ma, multi-select anō, ha hanga kupu e whai aki nei. What are the next lyrics? Me turi turi a huia and turn up the sound. Right. Haha, e whai ake nei, and you've only got 5 seconds, whānau. Is it ki te pruto forward, sini, whakaparawhai ki runga, ko tamaki ki raro, ko te awhito, ko te hiue. Tēnā koutou te nuinga I tika. Ko te awhito, ko te hiue, kamaro, kamaro. Ka pai, tēnā koutou. Alrighty, ki te podium, haka, kua piki ake, awa hoki, kua heke iho, Joe, kei te podium, 74 hoki, me smiley face. Not sure how. Patai whakamutunga mo tēnei rangi, ko wainga kai tito, I tēnei waiata, I would have written, o tēnei waiata, who were the composers, oh, and I would have put a capital letter for who. Who were the composers of this waiata? Shall we stand up? I don't know whether the whole thing's on here. Shall we sing? Oh, it's finished. Damn. Okie dokie, ko wainga kai. Ooh, you're a tere, all right. Alrighty, ko Ngāti Whātua Wāta, e tikana. Ko Ruby Gray, e tikana. Ko Rangi Pūriri, e tikana. Ko Ani Pihima, e tikana. And you know, whānau, we've been hearing lots about these tipuna. It's been beautiful. Ngā mihi nui ki ngā kōka I roto I tēnei hui. Alrighty. Ko wai I tuatoru I te rangi nei. Ko haka, I'm guessing it's Clayton. Alrighty, 74, tuarua, and ko wai I toa, ko wai atu. The smiley face, hey, alrighty. Right, stop that cheer, stop that game. Beautiful game, e hoa ma, ngā mihi nui, kia koutou. And let's reveal e hoa ma. Haka, ko koe tēnā kai. Tēnā koe, ngā mihi nui. Alrighty, tuarua was ko wai? 74, ko koe tēnā ne Bobby. Kia ora. Yeah. And ko smiley face. Kari konei. Oh, ko ia. Alrighty. Koe rā ahuia I tēnei rangi. Ka whakahoki a te rākau ki a Joe. Ngā mihi nui kia haumaru te noho. Don't forget, shop toys out there. Don't forget, kore tinana. Don't forget, karakia. Don't forget about Dr. Jeff too. He's up every week as well. Stay tuned to find out how to keep up with what's going on. E kwa ma, ngā mihi nui, me haumaru te noho, e rere ana te aroha. Kakite. Piripi, do you have any pānui or any kōrero? Do we have any other pānui from the whānau? I te whānau, he pānui a koutou? No? Ka pai. Good to see you here again. Ai, he pānui tāku kas. Ko ngā manahitanga nui tanga kia koutou. Kia rere atu ngā mihi manahau mai oha ki te whānau haka, te whānau o Uncle Bobby. Okay, that's it. That's us. Have a good afternoon, everyone. Moa!